Sarengku gak kangge berarti. Cacat. Oh. Ya ampun. Saus Padang. Udang saus Padang. Aduh. Enggak apa-apa. Dauka sama siapa? Bakung. Dauka sama siapa? Bakung. Nggih. Es teh, lemon tea. Gediang barang. Yo, jos. Oh iya. Ambil itu ning tengah. Maksudnya ngene lho, Jer. Ning kene. Ini padha bungkuk. Ya kok ben gak royokan. Mungkin kasih tak ngono ya kurang. Ampun ah, Dek, enggak lek kurang ben mundut malih. Nasi nggih, wis kuatah kok. Heeh, eman-eman. Iku le. Gak di iku pisan. Heeh. Piye? Heeh. Nek dadi sitok, dadi nang tengah-tengah. Ini Samprono. Alah gak apa-apa mbak, wis kadung mbak. Oh, kok lek geser-geser. Wis jos.
Niku mengke mawon diset. Ayo yuk. Makan bareng enak. Wes, Mbak. Lah iku ramen ayam, Mbak. Kono kae. Wes. Yang penting roto. Tepuk tangan nah. Ini siapa? Ini namanya juga Mas Hadi, Dek. Dek, itu namanya Mas Hadi. Ini loh. Jangan kenceng-kenceng, pelan-pelan mainnya. Enggak video kenang-kenangan ya. Apa meneng iki apa meneng? Pripun, Dek? Jos. Mantap. Pripun, Mbak Sul? Iki kokine Lek Harti. Jos. Piye, Mbak? Tidak bisa diungkapkan kata-kata. Mbak, pripun, Mbak? Enak. Opo? Mbak, anake ngumpul sedoyo. Lah nggih. Lah iki Mbak Dava. Mbak Jaka mbok iki. Epek dhewe. Bang tahu rasane kaya susu.
Dauka dapat apa? Siapa yang cari jamur tadi? Papa apa Mbah Kung? Oh, Mbah Kung. Mau pulang ke Surabaya. Daciko. Dadah Ciko. Dadah Boyot. Dianterin. Boten Boyot. Kyu, gak sedeng. Dah jare mburi gak iso mburi. Tutupannya lali. Mbah Kung Sare hidup berbahagia. Tancapin adek. Sa. Tangannya Anjali ya? Tangannya Anjali ya? Anjali. Satu. Sudah tancapin adek. Di sana. Papa ya? Papa ya? Sini ya. Sana apa? Papa mau ke Mbah Buyut. Duh, Mbak Buyut di rumah enggak? Enggak, itu rumahnya Mbak Buyut deh. Iya. Iya. Mana Mbak Buyutnya? Enggak ini ya. Kula nuwun. Itu kambingnya di sana. Duh, jangan lihat kambing. Kula nuwun. Duh, kenapa sama Buyut? Kenapa? Mama. Kiss be. Sampai berjumpa lagi. Dadah. Namu budaya. Kiss be. Dah ya. Dadah. Dadah ngapain? Lihat apa? Bebek sama Om Dodi. Mana Om Dodi mana? Mana Om Dodi? Digendong Om Dodi. Gelem Mana bebeknya mana?
wong sampean jak mau gak gelem ngono lho, Mbak. Lah iki dijak Dodi gelem iki. Padahal Dodi ya gak tau gendong caci cilik, mbok gendong le. Ini, Dek, bawa satu, bawa ke Surabaya. Loh. Bebek, apa Dek namanya? Bebek. Apa Dek namanya? Bapak kok lek ngomong bebek bapak. Bebek. Bebek apa Dek? Bapak. Panggil lah bebek. 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 Menang nih Mbak digendong Dodi. Bebek. Bebek. Dadah. Dadah. Dadah, Dek. Dadah kah? Dadah sama Om Dodi ya? Berdiri ya. Dadah.